excited to be here? Love it, man. So amped. You did so much for us. It's going to be an amazing party. We're going to show Joburg how it's done. Why is this a special occasion? En werking en die manier hoe Mandela geleef het. En ons sê vir ons kinders, as daar een is wat ons kan nalaat, is om te sê ons wil almal soos Nelson Mandela wees. Die menswaardigheid, die verandering en die liefde vir mens wees. En dis wat ons voorheen het. Dis enkel ouers en my kind kon weer hom, kon my kind op 3 jaar op die kooltremuziek. As ek vir hom was hy nergens vandag.